dia lorai dia ba ito hotu oras neda daun how cara to aproveita tempo ida que livre mas be tempo né essencial te peço para depois o insama que belerona opinião dia que sira husi intelectuais timoruan sira ne bene analisa ba situação e contexto agora o Parlamento Nacional ne be fating ne be representa povo nian ne be povo ne lian li husi representante deputado no deputada sira ba agora saíra mak sir discuti necessário raide né nova povo né então oras na dadão honoin kata aproximação direta ao doutor Armando é uma ida que além de uma discursivo ida docente ida mas be ativista ida mas be bele fobi bamba jovem sira atu bele aprende mo saída mak ni aspecta e sorry selo parte da né meus ida né husi lian jovem niang nabe hakara to explora intelectuais jovens sirnian ini ideia atne o insamak bele projeto raine ba futuro mai bahira líder antigo sir laiha então contente até o doutor Armindo bel to hit na residência biblioteca livro sirabara cerna hotu boa tarde Cleo la soru malo mas be hase prebuka ita doutor Armindo na também maka honoin kata iten espaço no meios de comunicação nessa né vamos criamos a página oficial e princípio né hanoi katak unsama kaburas demokrasia né husi discussão sira lili unsama belori zomen sirneliam ba oi concordo how for bibang itu ambaita doutor Armando atau ita bela introduce ela lili kona ba unsama ka anesang akademista ni hanoi kona ba debate sir Parlamento Nacional unsama que terreno é necessário para o povo, né? Dia obrigado a lo kerja ke telespectador serhotu ya relar não saliu. Obrigado mau vitor na be maka esforço mai to ni fatin simples dene atu ita bele kuliah ba povo Timor Leste liu sira rona sira ba isu atual liu kono ba Parlamento Nacional o indorong. Parlamento Nacional tu iri dene konstitusiun hanes ni hatene katak Parlamento Nacional ne instituição do Estado ita neve estabelece honoin atu halo lei fiscalização abstrata nomos decisão política ser honoin tolu serviço tolu nebe oinautini maka laos naram ema batur ba be ita persija Kili emocional be qualificado, atu bele e a capacidade de halo lei, fiscalização, nomos decisão política. Pergunta baita, ita sistema político nebe dia atu lori kili ema nebe ma qualificado, o diba halau serviço nebe importante nessa no tema kalai. Ita nia sistem politik, la memungkinkan atu ita hili ema nebe qualificado tama ba. Também mag ikusmai ni resultado hanes no loron. Ya Parlamento Nacional ema tolok trata malo. Ya Parlamento Nacional ema kuliah isu-isu nebe mag tuirau la importante. Kuliah isu-isu nebe mag la os problema povo modernian. Mabe kuliah fale interesse pessoal, tolok trata malo. Ho tuirau la merece atu ita apresenta ya debat ser produktivo galai tare. Sim, memang problema. La produktif tambah memang ita ni sistem politik halo ema sirnebe la ya capacidade mak turna ba então qualidade de comadre tama to iha Parlamento Nacional ne tama memang ita ni sistem politik mak loke dalan atau ema tama ba ha prefere da hari dan sistem politik atu ba oin tina 5 mai tina 10 mai tela bel hetantan ema sira qualidade na sane turna ba setelah muda sistem politik ema sira na sane bel baturna ba continua sistem politik na bita muda mo saida. Ita Persija muda sistem politik ida ema bolu proporsional closed system. Okay. Bahasa Indonesia dengan sistem proporsional tertutup. Kas sistem fisada. Dia modelo nu insa. Ni modelo ni partido politik mak hili ema sirne. Depois povo hili partido politik, povo la hili ema. Então povo lá ia oportunidade atu hili ema ne betu ir sirane essa sukat. Ia qualificado ou de halo lei fiscalização abstrata nomos decisão política. Então, ema sirne se ho sistem proporcional closed system ne presidente partido makili
hili tuir sasukat presiden di partido. Ni hili ema candidato nem número 5. Depois apresenta para povo atu hili. Então número 1 tambah sama que idane turi número 1, tambah sama que idane número 5. Lá é a clarificação ida, para povo atu povo bele hatene ema ni qualificado galera. Então ita hili exemplo hili partido, ikus mi partido manan ho percento ira. Na hosi percento sira nema ikus mai. Ita bele sura fali nia kona kadera hira. Exemplo o partido Fredelin kona kadera sanul resensia. Partido CNRT kona tolul resinida. Nelos tambah povo hili ema sira nebe batur si numero 1 tolul resinima. Lah povo hili partido hili ema. Atu dia kata partido ne hili ne ema ba hosi numero 1 tolul resinima. Ita lah tene hili tambah pertimbangan saida. Tetu tambah ne qualidade ka, tambah basically presiden di partido ka tambah questão ABC. Então, se entrega para o povo hili det partido. No povo lá tem, emane número partido, povo lá tem, kata emang qualificado nih número 1, 2, 3. Foi nita surat de votos, mas kita fina tem kata oke, partido exemplo CNRT dan tolong resendema, foi nita surat vali tolong resendema nih número 1 tolong resendema atau sorry, laos tolong resendema ida. Maka número 1 tolong resendema se sirang batur parlamento. Nah, sistem politik kita nema kalau ema nivela ya qualificado mas batur neba. Então hawan noin atu hadia para ema sir nebe qualidade intelectual mínimo tebes atu dehan lah ya capacidade halo lei fiscalização no decisão política lebih batur neba. Então ita persia dia sistem ne hosi feisada ba open. Atu dehan kata proportional close system ba proporsional ida sistem ida open. Ita hili direta ema lau si di partido. Hosi na ba kita fin hili direta ema nebe tuir ita qualificado bele bature Parlamento Nasional. Ita bela prende hosi Indonesia. Indonesia halo ida ne. De lista na kloke. Lista na kloke. Então ita candidato ema se ema ne pobula hili maski ni numero ki mesti la belba. Oke. Ya. Mai be oinsa i debate dal rumo moze. Netam ita presente ka deputado val da ruma kuliah interesse pessoal. E val da ruma tete kata sacrificamos dignidade antes mai anesan deputada ida. Ne Konsekuensi si sistem ne. Okay. Jadi sistem ne ikus mai halo ita tambah ohin. Sistem ne halo autoridade hotu ya presidente partido ne lima. Presidente partido mak atu determina sema ke numero 1, sema ke numero 2, sema ke numero 2, sema ke numero 3, sema to nenulu resin lima ne se. Então, beleza how desconfia, mungkin sistem ini mak halo ema hadau malu ba numero ne beki. Exemplo partido A. Babain partido A nia kaderana paling tunliu binti. Okay. Então, kadera ida 19 mai to 3 ne, ema hadau malu. Nah hadau malu na bane orsida iha oportunidade ba ema bele. Lalu iha oportunidade ba ema atu bele fo buat rumah ba presiden di partido. Okay. Nah fo buat rumah ne bele depende buat saida. Okay. Balu bele fo osam, balu bele fo buat seluk atu bele hetan kadera ida ne bema presiden di partido hakarak fo bania. Transaksi ida ne mungkin acontece tambah bele acontece tambah ita opta proportional close system. Ida nemak obriga ita tengi halo buat sirahan so temi. Se ita la muda sistem ida ne la os date halo musu transaksi na nesan fo osam fo ising ka buat selu, maybe baoin ita la hetan deputado nebe qualidade bature Parlamento Nacional. Então, o insight deve esperar nebe debate assunto importante, lilu interesse promovernian, se nilai qualidade bature na ba. Atau dia ema lapis tohari demos batura na ba? Qualidade la dia kita batura na ba? Kaya tendensia ba krimi ida mos batura na ba? Los. Ema sirana o insa se qualidade nessa ne dalam muda sistem ne, ba o ini tabela espera atu hetan produto legislação nida neve qualificado. Ne difícil. Kaya tabela hetan resultado fiscalização nida neve maka dia. Kaya tabela hetan decisão política ida neve prova pomo bere. Ne difícil. Então, ita tengi muda sistem lai,
Hosi sistem nebe ita muda sistem sistem politik kan sanu temi proportional close system ita muda tilai ba open. Mebe lei fura lang kala ya. Ita bela muda diskuti ya parlamento ita muda fali hosi da pakotene hili pakotene kan atu dia kata kandidato numero 1 to 75 ne partido determinado na ita hili partido agora ita muda fali hosi sistem ida hili partido ba hili ema ita labele elisaun labele hili partido ita hili fali ema hosi na bama kita foi bele hetan ema nebe qualificado leo então te fofale oportunidade ba povo atu hili ema la osona presidente partido mag determina se ema tem tur numero 1 2 3 to 75 mas povo mag determina baseia se sukat povo nian hetren povo hare onia mag merece ba representa hau atu halo lei fiscalização nomos decisão politik ania mag mai Indonesia halo idene no dia close ita agradece ya atu dia laat liu hanesan Timor Leste nian mas ne solução no be ikakara opto surai liur idem exemplo idem husi Indonesia mas be ia mos kala ia país seluk ne be mak bela optamos atu lista nak loke nune la beli tendencia atu poder ne mi de ulu Indonesia mas opta idene optan se ita opta ne tahun opta hosi ikunan Indonesia ikunan 1945 mai to Salah 1940 2001 ka 2002 sira opta idene na agora ita karak muda Indonesia muda idene makiku sumai for oportunidade ba ema atu hili dan be qualificado dio importante atu hili deputado dan be qualificado importante selain nessa nohi nia lehe capacidade halo lei lehe capacidade fiscalização lehe capacidade atu halo decisão politik maka nia sai fali ia paduan suara versi wan fals nia hare ema hit liman ina bani hit liman nia hare ema nonok nia nonok nia hare nia maluk story malu nia defende nia la comprende atu halo saida tambah memang sistem ida rekruta emane be lehe capacidade mesti rekruta hotu don't think muda sistem ne ita label espera ita espera tu ba o deputado label halotan. Ne label acontece se cuando sistem ni la muda. Ita muda sistem ba o label hare kata oke. Joven sira nebe qualidade, ka feri ka katuas nebe qualidade, maski nela persija fo onkos politik, nela persija fo osam fo buat balo ba presidentimus nibel batur. Selain memang ba o ini se hasur na fatin situasi ne, to orang ni ba kufila se dalam muda sistem. Na fatin den. Sada nane sanuhin lorong komisioner anti korupsi haknya dia. Ya Indonesia kan kuando musuh transaksi politik kan sanau temi, fo osang ka halo gratifikasi seksual ba emane be superior atau bela hetam buat rumah. Ne kan KPK halo captura sound. Mas ida nen adu halo captura sound anusa se kuando ka Morris mebe condicional. Mas doutor, ao cara atu husune atu clarifica ba público. Tama eu confunde, por exemplo, Parlamento Nacional, se discute con ba isu ne, no isu ne categoria ba crime ba cerna hotu. Mas be tama sama labele levanta ba caso ba oin, para depois belheta ne solução, por exemplo, buat lubu kira ne be itara da rau por exemplo, kuliah kon ba feto ba cerna hotu. Bahau agora dalam isu nebe musuh publik ne ida ema diskuti kona ba ida ne krimi kale atu halo fali atu asau nasur ema nebe deklara bele mai be bahau importante liu magne iha kala buat ne se iha tamusa komisioner anti korupsi halo servisu tamu ne kan gratifikasi seksual ne kan fo osan atu bele tam buat rumah ne krimi korupsi atau yang korupsi. Donc, komisiun anti korupsi tinggal halo servisu. Hodi bele hapara pratika sira nebe fo osan atau bele hatam buat rumah. Iya Timor Leste mau kita sedang diskuti kono gratifikasi seksual. Iya rai avançado sira inclui Indonesia mendiskuti ona gratifikasi seksual. Mas bersida dificilnya atau determina nia qualidade de pena ba yang sira nebe komete gratifikasi seksual. Tambah exemplo ne fo osan milaun ida hodi bel hetam buat rumah. Ita bel determina oni fo milaun ida ita kalkula ba pena ne kira-kira hira. Mas ne fo ne isin hodi bel hetam buat rumah li hosi da saya demang ni halo ne susah atu ita determina kualidade pena tambah ita susah atu suka ema converte isin bafali nominal. Ane susah lah lima. Ne konteks kualidade pena aula kuliah atu hatun feto nidik nindade lai. Gratifikasi seksual ni laos ba feto den. Mana mas bele halu den kan?
Exemplo ema bot ne veto. Mana bele halo. Iya. Ka ema bot mana veto bele halo. Ne ba oin ita la kuliah kono ba oin sah tundik ni dar veto. Mabi konteks krimi ita tu kuliah kono ba gratifikasi seksual ne iha galai. Então, lolos peredus diredusira turhamutuk tetu politik penal ida ne bemak bele combate gratifikasi seksual. Ida ni tinggi hare iha idenya ema bolo ius constituendum. Lei ne be atumai ka politika legal hodi bele hare ona saida maka konteks ite ni rain. Daung ital kuliah de te konteks uhin loron lei fodalang kalai lei fodalang kalai. Ne se krimi kering ne tam artigura. Mabe tamo hare ona kona ba politik legal ba asam sirna ba konteks me bele ila ya. Aturian vakum. Ida ni importante tebes. Agora, dodong ni ita diskuti ita fokurit ba deklarasaun ne asal ta ba veto ni dignidade. Deklarasaun ne la respeta veto. Aba how la hare dane. Okay. Mas how tu hare o insa ema halo deklarasaun hodi hapara atividade sirna be maka fo impactu ba veto. Considera veto nesan object la sujeito hodi hetan ni interesse ka objetivo ida hosi saida magni hakar. Ida nem klabele, ita tinggi hapara. Então, bahau saida magita halo. Ya komisiun anti korupsi hal investigasi. Hare pratika ni ihagale. Pratika tantu fo osan atu bel hetam kadera ihagale. Atu hetam kadera ida rua tolu ka hato nabe magama expecta. Ka fo isin ihagale. Hal investigasi transparente depois loke ba publik atau publik hare decisão nabe ita investigasi ni dane transparente justu. Para malabel hare iha pesanan ba hosi ema parte A ke B. Depois itamos sequando la iha foi nita hanu fila fali saida magni deklarane konteks ba defama ema balu. Mas sequando iha nelos defama. Tebes. Ita la bele langsung ba buka atau hal investigasi hasure mana be mak deklara. Mabe buka lai krimi origin. Krimnya iha duni, maka emane saya sasin. Laos ita tahu kema tu halo fali investigasaun, hodi halo represaun hasuru emane. Ne la bele. Mabe bahau primeiro nebe itu persija halo mak saida. Ita persija tebes atu halo investigasaun hasuru materi krimi sirene bene deklara. Se iha duni, ya kaptura. Masa emane tulun ita deklara ba asuntu idane, ita ba buka falinia halo represaun. Hawono idane lapas, idane anti demokrasi. Iya. Mabe o sama debate ida lili Parlamento Nasional nudara fating ida norgaung ida ba segundo soberania raida ne. Debate sira ho etika no proba povo ne. Bahau o sama bele iha solução, o sama bele ona mal discutir raine ni destino ba oi baterna hotu. Iha konsep demokrasi, povo ni sujeito. Ema sirane be bahna bane, kuliah ba interesse povo. Então debate parlamento ne debate ba interesse povo. Laos debate fali ba interesse grupo A, B, C, D. Mas bem imi hare, ita tuiri hau ni observasaun, debate parlamento ne barakliu kuliah kona ba, ataka ba mine bancada, ataka ba mine partido, ataka ba mine grupo. Então, defesa ne besira halo, so atu halo defesa de ondra basira. Laos defesa ba ondra povo ngobere, aí dene o problema. Então, ita hakarak parlamento ne sai fatin atu ita diskuti interesse povo nian, interesse justiça, interesse emahotunian. Laos ba diskuti fali interesse grupo nian, interesse partido nian, etc. Então, intervenção sira besira halo, koko atu hare povo mabere nia interesse, povo mabere nia destino ne, iha galai, iha decisão politik ne beta halo. Então, sequando exemplo, atu debate ho parte governo. Saya demo sira halo. Se governo ba apresenta programa ida. Sira halo examinação. Hodi descobre fraqueza hosi decisão politik ne bema governo apresenta. Ida é importante. Atu prevene ida nel bala conteste, ka fo anotação crítico ba decisão ruma ne beta considera la prova povo mabere. Então, intervenção hosi deputado, laos asal kuliah. Mabe kuliah ho base ne be claro. Problema ne. Ida ni sistem politik lalori emang nebe kualifikado tamah ba. Então, saya dah mengida kuliah ne bahasa Indonesia dan menta ela ia folin. Tambah memang ida obriga sira kapasidade to ina ba araska. Imi hare sira halo intervenção lede saya dah sira kere. Ita moe. Tambah ita nonton ia parlamento sira ASEAN. Ita nonton parlamento sira Eropa nian.
ema kulela os baleli hansel labar sir leli tura testu ne preparo si uma mak melede mas be halo intervenção spontan ba de sejauh ne be mak ema ruma hasai ka sira apresenta ya Parlamento Nasional. Então sira kuliah memang sira compreende assunto ne. Tambah memang emang sistem prepara condição atau ema sira qualificado ne buat turina ba. Ita la rago, ita la dúvida, tambah memang hansa Indonesia yang apresenta, qualificado los. Ita karaga Tuhanesan ema Indonesia, ita karaga Tuhanesan iha Asia, ita karaga Tuhanesan iha Eropa, mas sistem memang takadalan atau ita heta ema sira qualificado ne. Então, hawa noin, debate iha Parlamento Nasional ne, Parlamento Nasional é papel importante, hanesan ida, nia hare bahasa ida mag exemplo governo apresenta, politika plano sadet mag governo apresenta. Label bakulia, amit tambah bancada governo. Lah iya bancada governo ya parlamento. Ne parlamento lah iya bancada governo lah iya oposição. Parlamento ne be povo ne financia atau representa povo tanto ida ulukilio kala hilio kuliah basir interesse ba interesse nasional RDTL-nya. Então, se quando o governo apresenta exemplo, ministra Saúde ida hara emor susar. Lolosnya hina ba halo intervenção laos de Fretelinka PLP mak halo intervenção. Mai be CNRT mas halo intervenção, Podemos tem halo intervenção. Também hina ba Parlamento Nasional sira la representa bancada. Kebetulan sira ba tur ho partido partido makaruka ba, mai be ho povo nenaran. Então, se não sira halo, ya intervenção política ne be sira halo, nudar parlamento. Lekar sai fraqueza se decisão nida, khusus responsabilidade ba executif nebe tuir ita. Halo salah buat rumah kontra konstitusi ke lei. Hanesan dalam provedor di selawas provedor. Prokurador geral ada fali kazu ya kak. Lulus ini kan cira bolu, khusus klarifikasi tamu sudah ada. Tambah kita considera tendência atu hafraku demokrasi, tendência atu usa instituição estado, sai fali alat politik. Então bolu sira khusus klarifikasi ya parlamento atau povo ne belahare katak los duni nia saya mau perder halo ne pro ba prevene no combate corrupção lai intenção atu protege maida então parlamento ne serviço halo fiscalização bolo ni haru gane hatane no ba itulah halo dane parte se Lucas todo nido itu bot famoso e social media mas o conceito o princípio sirva que críticas construtivos irá. Agora, ba países de democracia, o sama kita continua diu atau di husi media sira, atau bel haburas na fatin discussão sira, debate sira, atau ne bel azul mos Parlamento Nasional bel hetang mos lição importante sira, hareba realidade povo morai dan ini. Hau nuder docenti kebetulan hanorin fakultas dari Gompas. Hau de ver moral atau kalau parte kuliah ba problema sosial na benasaw nasoro. Senasaw nasoro di problema na sandadaw kak moris may kondisyon nakne hau la kuliah, maka hau mengkhianati papel akademik nudar docenti dah. Ada experience uluk kita buat ya kak. Idane kan vertikal lah. Uluk hau ya kak ne kebetulan sira rekruta por merito. Tama ba atau desenvolve enak. Strategi Nasional Anti Korupsi. Enak nih momentu nih atau desenvolve enak nih. Mabe ia impedimento buat tambah politika nasional, politika momentu nih. Ita halo teatur, ita halo tia survei, iha liho si Minister Finansi te convida stakeholder sir batur, ita kono na sir nanoin. Atau presenta pasti. Tambah tir kontratu nebe makau asina kan tinggal presenta ba komisario. Agora momento no ba komisario sir bolu fila gitu. Ya kakak lah ya komisario dengan tinang ida. Hau ya naba asesor tinang ida resen. Então, hau ya fulam balo hamu to komisario, depois de idane komisario lah ya. Então ema balo dalla vara questione de serviço naba halo seda. Lah hau la ba prevene hau la combate corrupção, hau mus la ba halo ação preventiva. Mas be komisarne recruta hau bade ni program ida desenvolve strategi nasional combate corrupção. Nah, yang momentu na bana ita tu present tir kontratu ni tinggal present apa komisario. Labe la presenta tambah kak lah ya. Então, komisario lah ya. Então ne bala salah iha pessoal hau, mas salah iha líder politik sira ne bela hili komisario. Pois de idane kontratu ramata o fila. La continua também memang komisario lah ya.
Agora, nura hau emane be laran, compreende sasan, hatene, hau tinan idaresin aprende buat bara kono ba prevene no combate corruption kak. Ore kata kak Morris me be kondisyon ne. Tambe artikulo bukida ne be mak halo kak Morris. Me be ni kondisyon ne. Se kondisyon ne prevene no combate corruption la efektif. Agora ema preocupa o ministro publik dada fila kazulo bukida si komisyon anti corruption. Bahau lah fodak tambah watene kata memang sistem ida uhin loron iya le establishment kak nebe hari kak memang halo kak iya setempo det ministro publik bele halo hana sana no idane ba oin se continua se quando ita lah dia sistem nebe halaran iya então saya ida kita halo ita persia dia le establishment kak fo independensi kak atu kak la bele duvida ba prevene no combate corrupção la bele lalu corrupção ne mo emos irna be cometen high profile. Atu dia kata emos irna be gravatado, emos irna be mabot, tanto ia executivo, legislativo ke setor judicial. Então itu presidio institusi independente dan santak, hodi prevene no combate corrupção. Kaklah independencia, combate corrupção la efektif. Também dúvida, nilai capacidade moral atu bele decidi buat rumah. Ka nilai capacidade teknik atu bele decidi rasi. Dan ohin loron emo kuliah ada ministro publik kakne kawan amang kawan. Hau emo sir la comprende kuliah nesane. Tambah la comprende sistem nebe halarang. Saya comprende kak ia parte prevenção ia parte investigação. Ne kujuba ministro publik. Então caso ida ba keisa. Oksiden ya hal investigação ni hin delegação kompetensio si ministro publik. Se ministro publik la delega ni la bel halu tidak. Se ministro publik delega depois dada fali mos ni la bel halu tidak. Se la dada fali iku semai kazu ni akiba mos ni la bel halu tidak. Anesan dada ni dada fali. Ni halu saida. Então caso prevene o combate corrupção ni Timor Leste ya parte investigação itare la ni lo salah investigação kami. Mas bem ministro publik. Memang itu ni sistem halo anesane. Maka harus suzere atau hakotu korente ida nebe halo kak dependensi. Ne ida rua durante ni tahare kak ne kan korupção ne kan crime extraordinário. Mas be itu ni asaun atau halo intervenção ba korupção ne ordinário bebain de. Aida ne makla efektif. Daung hawanoin itu persis design system ida atau halo prevenen combate korupção ne saite movimento nasional. Movimento nasional ida ne maksudnya saida atau dia kata combate corrupção los kak nende, mabi itu hotunya. Iya. Exemplo, kak kalau na serviço prevene no investiga. Maka ia instituição hotu no povo mobere, la bele tolera fali ba corrupção. Itu nem lá emane agora. Investigação lá depois emane halai lakon ita la lori fila, depois lori fila la hatamba komarga fo fali indulto. Ni ita la questiona, mabi ita questiona fali ba kak. Lolos ni ita questiona ida na kata leader sirane la iha sensibilidade ba prevene no combate corrupção. Mas Parlamento Nacional, Parlamento sira ia plenária, discuti con vedne kala piri tini area durante. A Parlamento mos hanesan, siramos esforço bo okak. Tamone ma hanesan, sira muda lei comutação pena, hodi facilita Emília Pires tama mai Timor Leste. Mekan sira muda te lei comutação pena, foi Emília Pires ne prensa requisitos at si indulto si presidente da República. Então Parlamento memang la iha espírito ba prevene no combate corrupção, ne ida. Rua siramas muda leikum kak, hodi halo kak ne hanesan dadam. Então sira memang lah espírito ba prevene no. Sira rasik ia comissão ida con government of corruption. Ane so establece por institucional. Atu hatudu kata sira ia estrutura, mas be asaun jero. Se sira hakar hau desafio sira, se sira hakar. Sira hakar duni prevene no combate corrupção Timor Leste serio. Bele galai. Halo tok lei ida hodi obriga produto legislação sirene be ita halo antes ita diskuti ou antes ita decidi entrega baka ke estuda iha kala tendência ba corrupção se iha ita halakon mas sir kono la halo bo sirene sana ono en atal saida agora hanesa nohem mas sirene be comete caso crime corrupção depois sai mai ita la ita fo falifatin for validatin validera instituição importante tanto estado ka escola zera. Ida ne atu hatu saida. Ka kalau serviço ba prevene no combate corrupção, mas ita heliur ne ita ne asau ne corrupto. Tambah promove vale corrupto ida gitu. Ida ne un problema ba ita. Então ita la iha efek zera, kala iha deterrence effect, masih ne halo corrupção ne la senti iha efek zera gitu. Sanção social la. Padahal combate corrupção ne kan crime extraordinário. Então combate ne
Ya, tinggi ekstra. Yeah. Agora, Italia apresentação também apenas Hanoi mos quando unsa mag gestão dia de governação ida vascalai. Mas bem tem que ter que ter rain. Beliau ita dependência na casa do fundo minerai né. No ida nemos ia futuro mai firma tenek na embalo ni expectativa kata que tendência mos ba fiscal tulis. Mas bem itaremos kata tinan ba povo ne exerce ne direito de votação ba presidente fo ba governação fo parlamento mas e sorin seluk itaremos kata seimos aloka osam ba un samak bele hili presidente autoridade fo di husi eleição ba sirme hotu doutor how for tempo beta ini mau kau no ini importante ya tidak diskuti lolosnya parlamento halo diagnosa preliminare da ho di hare kata problema nasional Timor Leste ini be. Exemplo, idare kono ba fiscal cliff. Tinan hiratan ita mono ba narok. Ita tamo no krisi. Lolosne saida magsir halo. Iha parlamento kan sira kompetensi halo lei. Desenha decisão politik leo lei, halo lei ida atau prevene raine la bele mono ba narok. Primeiro ministro estabelece duni exemplo. Dia estabelece duni equipa reforma judicial. Lolosne equipa reforma judicial na serviço ne saida. Halo avaliação, hare lei sirneve impede povo na tumor stiak, ka lei sirneve tendência corrupto hari kudet elit idarua, idane mo kita rekomenda atu hamos, laos ba rekomenda fale atu takakak, ne salah. Nunemos ya parlamento, hare ona lei sirneve mak halo ita tu mono. Exemplo hanesan lei pensiun vitalisia. Ita considera lei ne corrupto, lei ne tendência predator, fo hari kudet elit idarua, ita tinggi hakotuana. Razão fundamental mak saida. Timor Leste tinan balutan atau tama fiscal create. Ini importante. Iya. Anonemos haretan lei seluk. Então saida mo kau sugere basira atau bele lure povo ne tohi moris dia. Parlamento tinggi halo lei anti injustiça social. Parlamento tinggi halo lei anti injustiça nebe terinatik dalan atau povo ne toba moris dia. Então saida mo kita halo esforço tomak nebe ta halo hareba condição objektif estado de nenian. Decidiu na decisão pública na maka lor poune atau saya susah. Diskuti dane. Problema makne sire kapasidade kala tu diskuti tambah memang ita ni sistem politik kalau yang masih na lahe kapasidade mas batur tu ba. Importante o iha jaringan kau ligasaun ho si A si B si C. Ini problema. Então sistem politik ni tinggi muda para bele hili emane be kualifikado. Selu emane be merece batur no dar membro parlamento o di diskuti interesse povo iha raidan. Liwane sa nohine. Sira bela halo bela saun laos onaram produce lede. Mabele ne be produce ne tenki ho objetivo atu liberta povo ne ba morus dia. Laos naram muda lede mabele ne be o muda ne hanesan aksam politik ida ne be atu korat povo hosi injustiça social. Laos o muda tamba Antoni makpesan Maria maka haruka. Mabe o muda tambah leine kontra konstitusaun, tambah leine impede povo to morus dia. Laos tambah o halo idane atu facilita Emilia Pires di mai fila mai Timor Leste. Mabe o halo idane atu dehan zero toleransi ba korupsi. Idane ma kosi idane ma kita bela hare katak los duni parlamento representa povo duni ita bela hare hetan ona Timor Leste ne futuro. Iya, tinan sanulu ronulu mai. Mas se quando si la comprende buat ne, ita apenas selu fulan-fulan ho salário bot, tantam regalia soi oin, so ita selu to ita mak sai bilang vale. Tamo usang lah ya. Atu dia saya gaji bot, makan gaji buta, mas serviço zero cortado. Les malu lor tolong malu moral lah ya. Gitu. Mas apenas o comentário público né, doutor. Além de kuliah kono ba papel sira deputado e Parlamento Nacional lebih diskuti, debate sira. Mas dalam rumah, ita todo klien husi koto ihaliur. Talvez em larona. Iha noi kala tu futuro mai bel hol part no sistema. Sistem politik ida hanesan nohin lorne ita la bele tama. Okay. Seita tama ita ting fo buat balu basira. Ita nem holo koi. Seita tama ita tinggi sakrifika buat balu ne bema ka kontra prinsipio, kontra lei ne holo koi. Tahu hawa karak ita muda lai sistem politik atau ema tama bane memang litur dalam los o di bela halo buat los ba estado ini. Ini kita kan. Mabe ita liur.
Iya liur kuliah lian magas. Babain. Sistema lainnya muda o insa. Sim. Sira babain dehan ita liur ne ita lebel muda buat balo. Ne boso. Muda. Ulu kita dehan la muda lah ita ba konvensi publik kono ba injusticia ne be mak povo sofre. Kono ba decisão corrupto ne be sira decidi. Ita bele muda. Lei pensão vitalícia publik mak muda. Ne exemplo referensi. Referensi ida ne durante ne parlamento kuliah dehan. Oh ami la bele muda lei pensão vitalícia orsida yang laku saya na membro parlamento. Ami la bele muda tambah idane afeta ba ex titulares afeta ba líder nacional sir ne futuro. Haula la comprende, líder nacional ida kuliah. Mas be nia foi importância liu ba elite nacional, foi importância liu ba elite politik raida ne. Mas be la hare kata pou mo berane muris la dia. Los ni sira kuliah kata oke, tampo mo ber muris la dia, então ita persi halakon leida ne, kai ita persi halo leida ne. Agora, sira dia oh ne ami la bele muda, oke. Povo depois Hamrik. Kair sira ne liman, haker kata oh in keras tengi muda. Sira muda tahu. Ida ne konteks teori da bolo John Rawls bolo civil disobedience. Oke, afinal o seliur mesti bela influensi. Bele importante itu mungkin kritis berani gitu. Ne parte ida kritik sir na be na kono constru o solução construtivo para ser mundo. Agora, how feel about a pergunta o hengi a parte da tolu ne kono ba e tendência to governo ne fofila poder ba parti local yang ka ne arah politik desentralização poder local e parlamento nacional discuti mozi ne be fila ba povo atu del fofiar ba ita bot ni hanoi ngonsa dulu liga ba ita município lá se problema mana ita diskuti kono ba desentralização apenas ita diskuti deto ya poder. Okay. Em preparar se mengatur saya presidente autoridade municipal, se mengatur saya assembleia. Pergunta bahau, posição povo eleva, posição povo kubitlaiak, posição povo da kelas abaixo ne, kelas okos ne, ni posição ne be, ia decentralização. Ida ne kita la resposta ali fosi decisão politik ne be ita projeta hela ba prepara decentralização. Pergunta manga, tamu sa tengi decentralização. Hatanto pergunta ne, tamu sa tengi decentralização. Decentralização ne laos tiba-tiba itu kuliah desentralização. Desentralização kan atu hatan pa situação, condição objetiva estado ida. Exemplo, estado ne luan liu, buat lah limar. Tambane mak ikus mai ita ukun sentral, bem starne lentu lah limar atu toba município. Tahu kita persija hak basic bem star ba povo liu si politik desentralização. Okay. Ba asunto ne Timor Leste klot kikuan. Se fi aldea hakila rosibe aldea Presidente bela rona, primeiro ministro bela anota. Tahu saya itu harus decentralização. Kedua, decentralização ne kan pura zaun. Atu ita persia decentralização tambah ita ne estado ne ita bolu dan heterogen. Bahasa Indonesia dengan bineka. Bineka na tu dihan ita beragam lah limar. Tantu iha konteks religião, suku, rasa. Tamane ita persia jere hokudadu. Nah, idane so bela jere hokudadu bela acontece ita entrega fila fali ba município ida kidak mak jere. Para ita la bela generaliza. Exemplo ita la bela hi fali referensia o si baukau generaliza ho di sidi fali ba suai halen mam fali baukau ne la bela. Daun ita persija entrega fila fali ba município atau sira decidi tuir konteks sociocultural, kondisi sosial na besira frente base. Yeah. Agora o problema Timor ne haunu indane mas la frente. Okay. Depois tuir mai labe lalu ha. Ikus liu decentralização não mas ba interesse demokrasia. Atu dia foi oportunidade ba masira na be base. O di hili emane be merece liu ba assumi cargo no da presidente autoridade ka assembleia. Mas sistem politik ne tem que dia para ita hili dunia emane be mak pas o di bela assumi pasta nudar assumi kenar nudar presidente autoridade ka assembleia. Se sistem la dia ita la hili leader. Mabe ita hili fali liurai ki kuan sira na be mak durante ne hamlahe lo ba poder. Então ita la hetam buat barak na be afeta ba muris dia pavunian. Justru ita hasai osam baraktan. Ita tu tambah fiscal cliff. Decentralização, assembleia, presidente da autoridade, não tinha necessidade de selo. Sem selo. Esse quando ita kan dadau ne kita financia usa det petrolífero. Ba oi se osan ne menos ba bebek, saida mo kita halo. Paling si rasa tasa.
Saya mak terus, saya mau bere. Tapi tuh buatnya kan lah gratis, sira Persija finansial, Persija regalias, Persija subsidi wawin, atau bersira bela servisu. Entah dalan saya mau sira halo. Ya sira Persija kasa tasa. Ya. Baru mati. Maybe munisipio di zer rasit ni osan. Problemanya nih atuh jere nih osan saida. Kak. Nih jere nih osan saida. Nih pendapatan daerah nih hira, nih jere kasih gini. Ayo kuliah jujur untuk maisa. Ini pendapatan daerah hira. Oh si jere kasih. Munisipio de nebe makia potensi atuh jere kasih. Aku pusing tuh. Problema nih, kita kuliah nih sana emang hanuin kata ikannya lagus lagi. Padahal kita kuat nih, para emang di sini tidak begitu. Tapi lalu lah, buat tidak desentralisasi nih, ladun diferenti doko buat tidak federal. Kan itu desentralisasi, poder nih bela, iya nih mas saya, ini munisipio. Exemplo, ya ini kompetensi atu, halo di sejauh stranger, kooperasi sama stranger. Licença betul itu usai kan. Dan fokus kan sama ya. Dia itu continua. Ini exemplo ni leh poder atu halo kerjasama ho parte estrangeiro. Rua ne kompetensia ne central ni laos município ni. Rua ba questão osan ne município la bele decidi. Tem entrega ba central. Atu dehan ya finanças ni. Finanças atu dehan halo osan buat sirne. Depois segurança ne município la bele decidi. Tem central. Poder da ne município la iha. Agora poder Indonesia ni aumenta tan religião. Aturin saya dah. Dadau ni dah temi kono ba kooperação internasional, serviço ya, kono ba osan segurança. Ni hanisan los Estado Federal Amerika. Então, aturin saya dah. Decentralização ne beita tetu, diskuti dadau ni diferente ho Estado Federal ni be. Explica tong mai dah. Agora ida la explica, lor documento ne mok bamai kuliah kono ba decentralização, mas diskuti det kono ba unsa, saya magatu sai presidente autoridade, saya magatu sai membro assembleia, bahau idane interesse promover ini be. Itu yang diskuti atau rekod naba ya diskuti kono decentralização, nia impacto ne tinggi ba promover. La bele ita preparadet liurai barak ya municipio. Tambah ya Fatim barak Indonesia ni anu sana. Emang la bele sound ne barak liu emang barak tebe. Municipio barak hetan te otonomi daerah. La Conselheiro Pobutoba bem-estar. Iya. Então, mas be wensa aware kata gihit ni figura ida na be da rumah ita no india sira for solução, mas be lá tem ia conhecimentos ita kalai da rumah balu foto titene foto desenho ba iden be. Da rumah ita re acompanha mas da rumah ba pam itene município rasa da rumah desenho ba candidato presidente tirmai para provinsi para. Jadi sana ya betul. Ini kan aspiração emang ya. Depois yang vamos anonim. Ita labandu semak hatoni aspiração, ni expectativa politik ke ba estado ini. Candidato sedet, oke, bahau la problema. Importante, emang ni bisa candidato ni laos naran ema. Mabini ting comprende papel tur constituição haruka. Kenar na be constituição fo. Então laos de ni prensa requisitos no formal galai. Exemplo ni dada to galai, ni hetan apoio persentu hira hosi total nebe makse ene disidi. Laos di dene. Mebe ita persihare, saya demang ni halo ba demokrasi. Saya ba presidente kare saya demang ni halo. Nindor presidente unsa ne zaga pilar-pilar demokrasi Timor Leste. Na importante. Rua uzak kenar nu da presidente republika. Nimos bele halo avelesaun ba decisão o ba produto legislação ni Timor Leste. Hodi ni bele hare kata gidane kontra konstitusi ho veta. Então, ni tinggi capacidade dane. Se quando ni rasa que capacidade com a conhecimento jurídico, ni tinggi forma equipo jurídico. Hodi hare assunto ne. Se quando ni veta ona na fatin ema avança, ni tinggi anuin usona ni competência ba fiscalização. Depois, nimos ia competência bod. Atu halo avaliação ba crime ne ba acontece Timor Leste. Exemplo ita hatene kata oke crime Timor Leste ne hansane. O crime sira na be makuhin lor ni tare, semak merece atu basumi procurador geral. Ane kompetensi presidente hile mana be merece, ho diba combate crime sira na be makuhin lor ni existe.
Mabe, agora kan presidente ni nara mas tama fali relator o CCPR kono ba mafia e Timor Leste. Aí não é um problema. Pois tuir mai presidente que competência do hilip presidente Tribunal Supremo. Lalu ni fir emang nebe merece. Mabe nem tem compreender situação atual ya setor justiça. Kira-kira o setor justiça de lawan nessa não lor, semak merece atu batur ya presidente Tribunal Recurso. Depois ikusliu. Ele embaixador na questão bahau lá do importante liu bahau magne. Nia kan tomada de foto tomada de posse ba membro governo. Nia tem halo komunikasi politik ho kak, ho ministro publik, ho tribunal contas. Ho di husu masih rene mak label merece ser membro governo. Exemplo. Primeiro ministro submete lista banyak. Nia bolu kak, bolu ministro publik, ho di husu. Emane merece gala atau ser ministro. Kita halo bani mau kazu ida. Kita halo bani criminoso ida. Ma bene caso ele faz investigação, então líder, o signia vai liderar fala ministro ida. Nela vele. Ma bene tinggi aberta, kata haula tomada nia, tambah relator masih kak, masih prokurador masih dan ida naba. Ida kan baseia ba prinsip presumption of liability. Kita prevene condição, prevene atau emang mau ba condição no vetodan liu, condição salah liu. Kodi hatodan det organisasi ida. Ida ne penting. Agora ni bel halu ida negale. Então, ema babaeng kuliah kono, você mau saya bela saya presidente. Oh no, saya presidente bukan problema, compreende problema lalu udah berlaku paling dulu, aneh lah. Aku cara aproveita tempo nih, kita bela folip nih mensagem rumah, bah assunto na biawang kita partilha nessa academia tidak apa. Haunen problema ba itu magne. Sistem politik Timor Leste ne la merece atau prepara condição. Ho di fo oportunidade ba emane be merece liu ba sai nudar membro Parlamento Nasional. Se sistem politik ni telah muda, ba oin ita se harena fatin, ita ni deputado sira tolok trata malo. Ita ni deputado sira la qualidade me betur na ba. Ita ni deputado sira la ten halo saida na ba, ma be simo san fulan. Então ba oin saida maka acontece. Ita so la con tempo di trata sira. Ma vida la tene kata abu tu si problema lolos ne iha proportional closed system. Se te muda proportional closed system ba open, hili direta ema la osili partido, maka ba oin problema sini te bela vita. Tambah te bela hili wana ema timuruan sir be qualificado. La bela no en kata ka timuruan ne se joben o la bela bata maka tu sir se mores. Estado idane la mai ho proposição ne sini te bot sir hanoen. La bela haluha, la historia. Uluk presidente Xavier proclama independência, né? Idade tonu rasin malu. Depois presidente Nicolau continua, ni idade ruan ulu rasin malu. Katus Ramos Horta sai ministro estrangeiro, hasil 23 anos. Katus sanana momento na ba idade sekik. Atu dian saida. História estado ini história jovem tudi. Laos história makatus sirne. Então jovem ne utengi hahu. Ya, la vele hatoran na katua sir. Husi katua sir descansa e tempo. Sir perside hili, si descansa nebe. Jovem sir continua, decidi destino estado dane ho kakutak. La vele ho fale sentimento. Decidi ho kakutak tetu. La vele historia malo na sa fale kumar sira e fatin arisan tante. Ma be diskuti. Oke, debate. Problema magna ita tu debate Jose. Se emane qualidade hanesan ita hun kuliah. Nem problema ba ita. Dan muda den sistem politik, para beli hili yang menjadi kualifikado, representasi parlamento. Saya dalam muda sistem politik, bawin nafatin, ita nafatin di tanah sana. Ita espera tu ketan ikan kikuan, hodi halo be terasi ke buat rumah. Ita tahu vali pukat nebe maka hokuak bot. Jelas nih ikan bot mak tama mai los ikan tan dalam rumah naan buat dodo kita mak tama mai lah kan. Belemos popo ke buat rumah tama itu lah kan. Nah nih mak dalam nih tenis sistem politik kita seberapa tenis Timor Leste nih. Kira-kira sana. Obrigado, Dia. Obrigado, Lanha. Agradeço a todos também pelo folian li husi página VDS, né, a sigla ida né veio ao Lian Português, a voz da sociedade timorense. No espaço ida né ao facilita para depois o ensamak belerona jovem sirnelian. No academista sira intelectuais sira. Orgulho teve também tebel folian, ida né ajuda teve sociedade. Liu kunai sira tebel foti decisão ida né be haredu ne ba povo no raid ne necessidade. At ne bele hanesa mozitini lia fuang ide sirna ohing atu insamak bel contribuir ba gestão ida dia no povo ne bel moris dia.
Então, obrigado mais, senhor doutor Armindo Muniz. Agradeço teus da lideran e sucesso na fatin que tem a carreira sira no dar manoring e no darmos foi ensaio sir nele aspirador né sempre aprende o cita bom. Beli então obrigado vai também bel toit ni biblioteca tem fatin obrigado vai ok yeah. Baik tahut na atenção toma obrigado barak baik tahut serba acompanha tempo ituang na behau livre ituang sa na serviço ao coco sama buka intelectuais timuruan sira unsamak bele na fatin folian no dar solução o rede tener rain obrigado vai baik tahut na atenção toma